sore ini kita lagi di sawah, guys. Kita lagi di sawah, guys. Sore hari ini kita lagi di sawah, guys. Itu sudah, guys. Hidup, guys. Hai, guys. Hidup dar selamat siang dimanapun berada, guys. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat pada siang hari ini, guys. Siang ini kita mau ke sawah, guys. Tetapi kita sudah di perjalanan. Sebentar lagi kita akan nyampe, guys. Kita mau mengantar kopinya Parjetor, guys. Ya, let's go, guys. Kita mengantar makanan Parjetornya, guys. Ini, guys, inilah jalan dari Panjaitan, guys. Nanti kita akan lihat jembatan, guys, dan binanga atau sungai dalam bahasa Indonesianya. Ini namanya bulu, guys. Siapa nggak kenal bulu, inilah bulu. Bulu apa ini? Ini namanya bulu duri, guys. Bulu suga. Jadi ini, guys, ini bulu suga, guys. Jadi hati-hati di pinggir-pinggirnya ini, guys. Bisa nanti kena tusuk apanya, guys, suganya. Bulu ini bisa dibuat menjadi batar-batar, jadi hadangi manuk boy mah pokoknya, guys. Malahnya bulu godang, guys. Ma bulu na sumar duri, guys. Oh, sana lang gopek suana, guys. Bulu duri dopek. Ma, guys, dalan na boy dotong masuk kareta senog, guys. Kalian na wala mga dalan. Berani. Yan nih, guys, arang kelapa. Ini, guys, kelapa. Mau ada boy may buat baru boy minum, guys. Pelagi melonas mabot tes. Mana habis tes. Mau ada kelapa na. Kelapa nai. Boy mata buat, guys. Ale mau tak sakit dan boy binati boy. Rabba-rabba sih, guys. Mangai bagiamu, guys. Sarani binanga, guys. Sarani bodar, ayong gotong bodar. Mani, guys. Sama bodar, guys. Baru saat binanga ibagi mau gawe bodar, guys. Nih. Oh, guys. Magor bodar, guys. Nyon, guys. Ang jembatan na nyon. Ang jembatan tagil lang sana rong jembatan na bil, guys. Lagi marlito ay na bin na Parjetori biasa, guys. Biasa rasong naik nga. Nyama mabuka, guys. Kasalong karat nga. Sabis, guys. Nyama jembatan nih, guys. Baru nyama binanga gua, guys. Nyama binanga isoboy lo magkail, guys. Boy magkail. Isa, guys, apalagi dito sonon. Dapok-dapok do si bahu, guys. Dito mo sila senyari, guys. Tapos si bahu. Betul. Hiro. Ada, guys. Amma jebet tadi, guys, yang nama kita lewat daripada mengagas lewat binanga. Syah hadi. Bisa digoreng. Heran, pikiran Syah kinakan ikan. Apa yang Syah dok? Syah, hai senangnya iba si bani-bani. Ang baru. Lagi keras nggak, guys. Sama nuk kita, guys. Ulang marangan-angan mulai, sob, guys. Mulai marangan-angan. Bu itu pu. Madabu kita. Ayo, guys. Nyama harus, guys, adong gotong mardara isoda. Mau mardara iso, guys. Inna zona itu binanga ka, guys. Jadi marado tubuh susana iso. Mulai zona sono, guys. Alay ma malo sa zona binanga biasanya tong zona akan zona itu binanga ma ibadah darat, guys.
ma guys. Darat tong guys. Bodo tong yeme hono guys. Mare medicinal ay. Lumatok ma. Ison tersonan nih guys. Isu sayur guys, sayur cabe. Audo bangeben. Itu siapa? Kak Noni do ada mika di Jawa menjual mangga guys. Jadi berbeda-beda ti guys. Berkamu so guys. Nah marhua mau sana kaning mana makana margalut tak butak. Margalut tak butak. Di foto hamu do anania guys. Nak kaning pasaha tahu. Medebu mai binanga. Jidung medebu minanga. Sama musa itu sebau. Medebu mau musa di butak margalut tak butak mau nih. Wah medebe dulu di sebai. Tangarong moro sarong dong akal guys. Songoni nama manu malompat-lompat. Songoni apa nak tinggang mai banak kaning. Di butak gila margalut tak butak mai bana suburi berkamura guys. Pengen mani guys. Nau cuci do nak kaninganon. Halai guys, nang pe margalutak, nang pola wai, teburu milala mo marbalutak de guys. Apalagi non guys, mo misalnya ning mandi ka guys, cocok ma guys, tang pola tur ngaliran no ala nang ngay daiba mi mangalian. Barang ngalian biba song molo sonong ngamar butak guys. Jadi guys, molo son, ay berkamu deh bot tamu dah na goryan. Ngau bawa atik kiri, bisa nama sama boto berarti rakyai toton. Nah itu tapi guys, jadi malah sama boto, amma gua rata pakuala. Botamu rata pakuala guys. Mungkin nih kota-kota akan anak perang badak. Mungkin saja dengan boto gerion, tapak kuala. Anong memang nama boto. Mungkin sering mulak kapung baru mulak tua. Baru mah mereng hamana stokin. On guys, samping ni bodar rota pekwalas. Nyon ni bot hamura museon. Makar rahawai. Jem lo tali kulit na guys, nyon non. Marai guys, marai. Di bagas nah. Jei begamu do guys suara ni jedor. Jei hasa da bereng maso jedor perjedor ami guys, perjedor risabana ami guys. Hanana nang lagi marjedor isa benami guys. Lagi marjedor isa benami guys. Oke, tibuhin nih guys. Sonom mama le saban arong mana tibu, arong mana selek. Ima guys. Hiro tapi reng maju perjedor guys. Ibu tamu do guys, tabu do jadi perjedor guys. Apalagi mulu hita. Nasutina dabe. Boy ta salo kopi ni perjedor. Berjudi perjedor guys. Anak-anak masa berjudi guys. Bakopi napi bagulaku. Biar kamu masuk guys. Mono mak zetor lagi. Dak kasih lagi dan siap perhau mairo guys. Baru molo neng pasti lo lenon na kopi guys. Jira kolasan perhau masalah perhau mah mangla kopi guys. Arong kopi nasan non. Perhau nyom misalnya. Terus marjetor nak kaning pagi. Terus nak kaning siang. Jadi sekali dua termos kopi kan. Basarang mungkin terminum guys. Nyanyi ala bapak tua amang baru udah lagi minum kopi guys, biasa nih guys. Mana nung loja minum kopi makan di sana so. Apalagi apa kopi ini perjedor. Teburu jalo kopi ini perjedor guys. Berbeda-beda sana. Nah, mono setiap hari perjedor, setiap hari malah minum kopi. Mono sehari 2 hari no marjetor, 2 hari minum kopi guys. Nyomani lagi marjetor pas malau saya guys. Pas malau saya ongal saya ilukku guys. Ariaha iro termatono. Berudung saya bui ma disuwag guys. Sono mamulun saya di roter guys. Sono mani na hurang ait makana sono guys. Bisa tong berhip limana baru ilukku biaya. Sono iro biasa na guys. Ay om mani nusai di roter guys, sama jetor rengalo aja, nama ate jetor rak. Nyama udah tebak buana. Oh buan. Dangah, nak tolap apa haru bagi bid tolap. Tolap. Bima, ala ulu mangalu jetor guys, mangalu bedel hid do jetoron. Bedel lo jetoron, ulu mangalu soni. Bedel jetor. Baru pola pangalapon,
ikon ama guys. Ikon nih. Jadi malah marjo kayak malah goyang engkol je terus sono mi guys. Baru saya inon lau tutor nama guys. Manang sono mama muter guys, lagi mama muter. Melihat di guys, lo lari guys, ala nama lo setengah berat dulu nih guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita Tandika Event Film. Jangan lupa juga subscribe channel Happy Rukdar channel 2 guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Happy Rukdar guys. Horas. Salam sian jum.